we are spiritual beings who has experience in that physical body. Dragi svjetlosni radnici, dragi prijatelji, dragi ljudi, već više od 10 godina radim videa za razvoj svijesti. U ovim teškim vremenima, za sve nas, vrlo je bitno da budemo organizirani. Zato komentirajte, lajkajte, pretplatite se na ovaj kanal i dijelite ove videa koliko god možete. Gledajte ih više puta jer ovo su videa za spas vaše duše i vašeg tijela. Ovo je naš zajednički kanal i naša zajednička borba, zato budimo zajedno jer zajedno smo jači. Nemojte to nikad zaboraviti. Hvala vam. Evo, opet imamo neke novosti od gospođe X, pa gospođo X ili Madame X, ajde molim se recite nam, šta se novo kanaliziralo trenutno? Trenutno je da su ljudi, većina je na lancima. Znači da nisu svjesni sebe, nego su svjesni samo onog vanjskog. Da bi skinuli te lance, oni ne mogu vam pobjeći nigdje. Moraju ući natrag u sebe. Da bi to napravili, oni moraju obratiti pažnju na disanje, udah i izdah. Tako da udahom se proširi tijelo i izdahom kroz kičmu izlazi van i na vrh glave izdah. I tako radi sve neko vrijeme, negdje u tišini ili u prirodi i onda stane i vidi koliko se proširila osoba. I ta osoba koja se proširila pobjegla je sa lanca tamne strane. Znači, tehnika je u stvari vrlo jednostavna, je li tako? Jednostavna je, ali efikasna. Da. U stvari šta se dešava onda? Znači, postajemo svjesni svjesni sebe i prostora. To je bitno. Sebe i prostora, jer kad si svjestan sebe i prostora, ti više nisi na tim lancima koji su ovisan o tome šta će drugi reći i kako ćeš postupiti. Ono će ti unutra reći šta ide dalje. Znači nisi u toj frekvenciji više. Više nisi u toj frekvenciji. U stvari ljudi stalno žele izaći iz zatvora vani, a vani je, šta god radi vani, to je opet novi zatvor. Manje više. Je, jer je to zatvor, no su samo ćelije. Da. I sad recite meni, šta su oni naučili, te tamo sve ljude, šta su oni naučili, da stalno se bore ili šta? To je njihov moto, da ih drži na lancu, a u stvari to je borba, posluh kao životinje. Da drži ih s time i s tim pravilima, drži ih kao životinje u lancu. Da. A evo, kad dišemo, u stvari samo mi dišemo nesvjesno, to je problem. Što mi dišemo nesvjesno i onda automatski nismo svjesni sebe i svoje energije. Je. Tako. I sad mi kad udahnemo, to jednostavno, taj val se diže. To je kao da se val iz oceana diže. I to je ta naša unutrašnja energija, naša unutrašnja svijest. I to je naša sloboda.
Udahnemo, proširimo se kroz kičmu, udahnemo i izdišnemo recimo kroz kičmu, što si ti rekla. I izbacimo iznutra sve šta informacije koje smo pohranili izlazu vanka kroz glavu. Kroz glavu. U svemir. Da. I na taj način smo mi automatski u kontaktu sa samim sobom ili sa svemirom. A ovako smo u kontaktu stalno sa zatvorom. Kad nismo svjesni disanja. Kupimo stres okolo po zatvoru. U bilo kojoj ćeliji kupimo informacije iz ove ćelije, iz one ćelije i samo ga trpamo sebi. I ne možeš izaći nikako. Jer sve je okolo ćelije. I sve su okolo lanci. Da. I kao šta god da se napravi vani, opet nećemo izaći iz ropstva. Znači jednostavno se može izaći iz ropstva kroz sebe. Samo kroz sebe. A onda će se to vani promijeniti automatski. A onda to vani više nema snagu jer dođe mu po nered se stvori se nered, ali ne može uhvatiti osobu više. Ne može uhvatiti osobu. Više nema, ona je pobjegla. Osoba više nije okrenuta prema vani, nego prema sebi. To je ono što jogi govori, svi ostali okreni se prema sebi, okreni čula unutra prema sebi. To je to, jel? I na taj način mi okrećemo tu energiju, tu pranu ili tu energiju okrećemo. I automatski čim mi dišemo sa svemirom, jer svemir diše kroz nas. Ali mi nismo toga svjesni. I to je problem. I onda nas tu hvataju, zato kažu da je disanje kao disanje nesvjesno, automatski, to kažu liječnici i tako dalje, podsvjesno. Ali to disanje treba postati svjesno. I zato moramo vježbati svjesno disanje, moramo biti svjesni disanja, znači obrati pažnju na to da dišemo svjesno. To je u stvari buđenje. To je buđenje. Znači sjednimo i dišimo svjesno. Udah, izdah kroz krajžicu, kroz gore, kroz krusku čakru, kroz glavu, izdah. Samo to dišemo. Duboki udah i duboki izdah. Da bi imali iskustvo koliko smo prošireni, koliko smo veliki. Stvari. A ovako izgledamo jako malo. I veliki snažni. Veliki snažni. Da. I trebalo bi, znači, vježbati, i ne samo kad smo u miru, nego šta god radimo, trebalo bi vršiti pažnju na to disanje. I bilo gdje i bilo s kim da si obraćaš pažnju na to disanje. Tako je. Jer da automatski se ne lijepiš za to vanje. Tako je. Onda to je maknuto od tebe, od tvoje aure. Tako je. I to je u stvari najjednostavnija tehnika i borba protiv njih. I praktički najefektnija za mase. To mogu svi raditi. Samo malo treba imati volje. Ništa drugo. A evo, formula je tu. Rješenje je dano, tako. Rješenje je spušteno od ozgo. Tako kažu, tako si dobila, tako. Tako si dobila jednostavno od ozgo. To je što govore, svi veliki mudraci govore stalno, a možda to ljudi ne razumiju i nisu razumjeli, ali sad je vrijeme za to da se krene na taj način. Znači ne treba ništa drugo, samo dah. Samo da spoznaju sebe. Spoznaju sebe. Da su oni u stvari taj dah, ta energija. Ta energija. Ta energija u stvari. Ta energija moćna u stvari. Moćna je. Jer ta energija, ona prolazi kroz sve ljude. I ljudi trebaju spoznat da
kad se udruže, da je to silno moćna energija da niko ništa ne može. Ali prvo moraju spoznat u sebi da je ta energija moćna. I onda će shvatiti da su moćni. Do tada će teško shvatiti. Ili praktički, ili još ne shvaćaju. Jer onda vlada strah, tako bježi od straha. To je bježanje od straha, mislim, ne bježanje, nego poništavanje straha. Ovako disanje, jel? Da. To je u stvari neutraliziranje straha. Neutraliziranje straha. Strah jednostavno nestaje. I misli i strah. I misli i strah. Ostaje praznina i dah. Praznina i dah, to jest punoća energije, ostaje ta energija. Punoća energije. Da. Mi onda znamo da su moćni, znamo kad udaknemo jako, da postajemo jači, moćniji, to je svima jasno, tako. Kad nema daha, nemamo snage. Plitak dah, nemamo snage. Znači, treba samo svjesno disati. I ništa drugo, znači udah. I izdah kroz vrh glave. Otvorimo oči i vidimo da ta energija silna izaziva. I opet udah, duboko, raširimo se. I izdah. Automatski aktiviramo čakre, aktiviramo centre, masaža unutarnjih organa, sve je tu. Da, masaža unutarnjih organa, tako. A vrlo jednostavna tehnika. To govori isto je Plejađani. Oni stalno daju naglasak na tom disanju i na osvještavanju daha. Jer taj dah u stvari, to je ta energija. To je ono što kaže majstor Joda u zvijezdanim, u ratovima zvijezda. Kaže, to je ta sila, to je ta moć. Da osjetimo da ta moć ide iz stomaka, jednostavno stomak je tu, to sjedište hara, kako Japanci kažu. Da odatle udahnemo duboko dijafragma se otvori i spusti se dole, udahnemo duboko do stomaka, do prve čakre, do druge čakre i onda izdah kroz sve čakre fino gore. Osjetimo kako smo veliki i moćni, neki će možda vidjeti svjetlo i tako dalje. Dakle, to je ono što je bitno, ovo je veliko otkriće, ovo je stvarno, izgleda jednostavno, ali jednostavne stvari su najteže za otkriti. Treba to osvijestiti, da doći taj klik, jel? Treba to osvijestiti, isto kao Newton kad je pala jabuka, on je shvatio da slobodan pad. To je bilo tu stalno oko njega. Samo trebalo doći taj moment osvještavanja. Da li je bilo još nešto ovako, to je bilo najbitnije za nas. To je najbitnije i to u stvari jest najbitnije. Znači, ljudi, ne bojte se. Ne bojte se, kad god dođe neka situacija da ste sa nekim od tih tamnih sila, znači sa policijom, sa vlasti ili sa bilo kim, samo duboki udah i diš, izdah i vi ćete kako tu polako se oko vas rasprinjava. Nemojte se kačit. Kad se neko pita, gdje je maska, stavi maska, kaže, dišem, duboko dišem, imam problema sa disanjem, moram duboko disati. I doktor mi rekao da ne smije nositi masku. I gotova stvar, riješili ste problem, vidjet ćete, probajte to, morate malo to isprobati te stvari, jel? Vidjet ćete kako reagira. Ako neko ne reagira odmah kako treba, onda još više dišite. I on će reći, on je normalan i postiće vas na miru. A vi ste jednostavno promijenili frekvenciju. Mislit će da će past u nesvijest i otpustit će ga. Tako je. Evo, to je bila velika lekcija Madame X, kad stvarno dala ideju i osvijestila disanje koje je izlaz iz Matrixa. Zato ljudi, dišite svjesno, duboko, postanete svjesni sebe, da ste vi ta sila koja je unutra u vama. Sila ta nije vani, oni imaju vani silu, a mi imamo silu unutra.
Oni sa tom silom vani stvaraju zatvor, mi sa tom silom iznutra stvaramo slobodu. I to je cijela priča. Zato dišite svjesno.